Oyunun şartı mындай. Ağalar, sapты түздейбиz. Ооба. Ийинге ийин тийгизебиз. Жакын жабышып турабыз. Тыкыз туруп алабыз. Şart mындай. Ağa, azır siz 1 deysiz. 1. Siz 2'nin ortuna deysiz. Siz 3'ün ortuna 3 deysiz. 3. Siz 4'ün ortuna deysiz. На этом все. Şu menen бүтөт. Заново, кайра баштан баштайбыз. 1. Жок, 3. Bilmeyim de. 3 deyiz. 3. 1. 3. Dep gülüyoruz bakın mı? Endi meni qarap turыңыздар, байк менен, мондай нерсени жаттап алыңыздар. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ушуну жаттап алыңыздар, макулбу? Эми азырага сизге туш келбедиби? Эми сиз оюндун аягына чейин деп тура бербейсиз. Сизге азыр 3 келип калышы мүмкүн. Сизге азыр келип калышы мүмкүн. Даяр турасыз. То есть оюндун шарты мындай, түшүндүрөйүн агалар, внимательно калыңыз. Ирети менен кетип силерге сөздүктөрдү жаттаттым го. Мен чындык оюнду баштаганда силерге жаттаткан сөздөрдү колдонуп мен силерди адаштырам. Силердин максатыңар адашпаш керек. Ким адашат, оюндан чыгат. Акыркы калган бир инсан өзгөчө белек утат, калганы тилекке каршы эч нерсе утпайт. Ошондо оюн кызыктуу болот. Кайталайм. 1, 3. Кеттик. 1, 3. 1. Çok rahmat sizge. Жақын тұрабыз. Көрдіңіздер, ким адашты ойыннан шықты. 1, 3. Кеттік. 1, 3. 3. Çok rahmat sizge. Көрдіңіздер, кеттік. 1. Çok rahmat sizge de. Мына ойын ішінде қызықты, баталия бүтөт туғандар. Себебі бізде тостор көп болып алады, ошондуктан кыска бүтөт, уақыттап тұрам. 1, 3. Кеттик. 1, 3. 3. 5. 3. Bir şans verelim. Kеттик. 1, 3. 3. Çok rahmat sizге. Ушундай адаштырам, макулбу? Адашпаш керек. Эми азыр баратып, аягына чыкпай, артка кетип калышы мүмкүн. Сизден баштап сизге өтүп кетиши мүмкүн. Кыскасы жанагы рифмадан чыкпайбыз. 1, 3. Кеттик. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Жок. Коллегалар, барсыңарбы? Азаматсыңар, дал ушунда ойнаңыздар. Үнүбүздү катуураак чыгарабыз микрофонго келгенде. Макулбу? Ойлоп туруп калабыз. Кеттик. 1. Жақын тұрабыз. Көрдіңіздер, ә? Кеттик. 1, 3. 1, 3. 1. 1, 3. Катуураак байк өйнүңүз. Кеттик. 1. Чоң рахмат, ойлонуп туруп калдыңыз. Жақын турабыз. Ойлонбош керек, макулбу? Жақын ийинге ийин тийгизебиз. 1, 3. Кеттик. Сизден баштайм. 1, 3. Жакшы. Кеттик. 1, 3. Жакшы. Кеттик. 1, 3. Sorun. Kеттик. Çok rahmat sizge. Ушулар тама приз беречи, улуу башың кичи кылып чыкты. Келиңиз. 3 гана инсан калды туугандар, алдыга чыгабыз. 3 инсандын бирөөсү өзгөчө приз утат, жакын турабыз. Кеттик. 1, 3. Жақын тұрабыз. Так, кеттик. 1, 3. 1, 3. Тұрыңыз, бір шанс берейін. Кеттик. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3.
Bular bilip aldı. Sizden başlayayım mi? Bir. A. Жақсы. Белектер қойсаңыз болады тауға. Ал эми бұл тойда бірінші орынды алғандығы үшін ағам сыйланады. Қол чаулар болсын, келіңіз. Баракелле бар болыңыз. Чоң рахмат. Демесе